Bayikaze abakurikiye Impinga Media turabasuje aho muri hose mu Rwanda abari mahanga abari muri diaspora namwe turabasuhuje mwandike comment mushire ibitekerezo ku nkuru tugene twubaka community nshyashya kuri iyi chaîne yitwa Impinga Media the peak of content. Rero jewe nitwa Peacemaker Panditi ikatwiganire ku nkuru twakwita nka breaking. Ni inkuru itari nziza cyane ariko nanone nini cyane, ndabatangariza inkuru nini cyane, hanyuma ubundi namwe mugende mushyiraho comment ndanareba icyo amategeko ateganya. Tugiye kuganira ku nkuru ya Rugaju Rigana akorera RBA yaninje mu byo gutoza kubera yuko afite lisanse ya se yahawe nyuma yo gukora amahugurwa y'ubutoza, arimo arimenyereza umwuga w'ubutoza muri Gorilla FC. Ariko kandi numujene uzwi mu bijyanye n'imitangazamakuru rya sport cyane, baraye batawe muri yombi ari kumwe n'uwitwa Jangwani ahagarariye abafana ba APR FC. Usanga asubizanya cyane na abasubizanya cyane rwose na Wasiri ku bijyanye no mu kibuga hariya. Ndibuka afana Mbaraka Muganga avuga ati Jangwani ajya asubizanya na Wasiri, batangaza bose batangaza bashyushye ikibuga, bashyushye mu mitwe, bashyushye abantu. Ariko ubwo undi wa gatatu yitwa Kalisa Georgine, turagenda tunareba aba bantu iyi dossier yabo imeze ite, gutabwa muri yombi kwabo nta rwego na rumwe rwari rwabitangaza, ariko ntago binkuraho giye gutangaza kuko jewe ntangaza nyine amakuru atari ahandi hantu kugira ngo mubashe kumenya icyitwa breaking news. Uyu Kalisa Georgine kugira mu mumenye yigeze kuba yabashinzwe umutungo wa PRFC. Igihe APRFC ajyaga gukina na Pyramide mu Misiri hari muri Nzeri ya 2024 ikanatsindwa ikasezerwa mu majonjora itarenza amajonjora y'ikiciro cya kabiri cya Total Energy Confederation Cups. Ni igikombe gikinwa n'amakipe yabaye ya mbere wabo. Icyo gihe APR yarasezerewe cyane isezerwa na Pyramide. Ariko nge mbibutsa kunywa amata, mujye mugerageza musome ku nshyushyu. Noneho rero uyu Kalisa Georgine uri muri dossier mu kwezi kwa cyenda igihe APR yajyaga gukina na Pyramide ikayisezerana, nibwo ari n'ubwa kabiri yisezereye. No mwaka wari wabanje no 2023 yari yayisezereye muri ayo itageze mu majonjora. Noneho yarashinzwe umutungo wa APR. Ndeka nkubwire ngo ku itariki, ubwo ndagenda nkumbisha ukuntu kino kibazo kimaze igihe gikorwa iperereza rinini cyane. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 2024, ubwo ni nyuma y'amezi abiri, Kalisa Georgine ntabwo yongeye gusohoka ku rutonde rw'abayobozi ba APR nk'umuntu ushinzwe umutungo, ahubwo asimbuwe yagiye gutangira gukorwaho iperereza. So gutabwa muri yombi kwabo rero ni inkuru nshyashya mu matwi y'abanyarwanda, ni inkuru nshyashya cyane, ni inkuru nshyashya. Ni ubwo ni batatu, ni Kalisa Georgine ubwo muri Nzeri ya 2024 arashinzwe umutungo wa APR, ni Jangwani ushinzwe uyobora abafana, ni Rugaju Rigani. Buri wese yibaza ahantu yahura n'iyi dossier. Yes, ariko ubundi ubwo ni Kalisa Georgine, Rugaju Rigani na Frank cyangwa se witwa Jangwani bari mu bantu batawe muri yombi mu gihe hakorwa iperereza ku mafaranga ya PRFC yanyerejwe. Turanareba kunyereza amafaranga bihanwa gute. Aya mafaranga avugwa ni amafaranga yakoreshejwe mu gihe APR yajyaga gukina na Pyramide mu Misiri. Noneho urumva Georgine yarashinzwe umutungo wa APR, Jangwani ayobora abafana cyangwa se Frank, Rugaju Rigani ni umunyamakuru uvuga rikijyana. Ubwo turaza no kureba, tuzareba ino dossier ahantu buri wese ahuriye n'undi. Icyakoze nko kushinzwe umutungo w'ikipe byakumvikana cyane kuko urumva niwe usinyaho nyine, comptable cyangwa se Gelante niwe usinya. Aya mafaranga avugwa na yakoreshwe mu mukino wabwiye igihe APRFC yakinaga na Pyramide mu mikino ya CAF Champions League y'umwaka wa 2024-2025 wari APR na Pyramide mu Misiri wabaye muri Nzeri ya 2024. Ndabyibuka cyane, ndabyibuka nk'ibyabaye ejo. Ni umukino wabaye twari kuri 21 z'ukwa 9. Icyo gihe APR yanagerageje kuko hari yanatsinze igitego
yego yarasezerewe ariko ntabwo yasezerewe nk'uko byari byabanje muri 2023 2024 aho yasezerewe kuri bitratu kuri kimwe. Urumva ni ibintu biri bitandukanye cyane, hari habayemo kugerageza cyane nubwo kuri no shoro yongeye gasezerwa nyine kuko yasezere ku giteranyo cy'ibitego 4-2 mu gihe mu mwaka ari wabanje yasezere ku giteranyo cy'ibitego 6-1. Yego so haturebye rero byanze bikunze icyo abantu bakabaye bamenya, turebe ipereza ryatangiye ryari. Hashize amezi 5 ipereza ritangiye, ariko umukino kirangira nyuma y'amezi 2 hatangiye kunugwanurwa amakantu, batangiye kugira ibintu byo gukeka, baribaza bati ariko se amafaranga yakoreshwe mu Misiri ntago yaba yarariwe. Ni nabwo mu kwezi kwa 11 nyuma y'amezi 2 Kalisa atagarutse muri komite, ntago yagarutse mu buyobozi bwa PER bwo yarasimbuwe. Bivuga ngo iyo yaza kuba yarakoze neza yarugaruka mu buyobozi cyangwa se agahabwa izindi nshingano, ariko ntiyagarutse. Ipereza ryari ryaratangiye kurya amafaranga y'ikipe y'ingabo z'u Rwanda, kuyaheza byo biragoye cyane. Sinzi nimba ushobora guheza amafaranga y'ikipe y'ingabo icyo gihe ubwo n'igihugu wakirya ukageze, kuko waba uri umukaceri cyangwa se waba uri umubingwa cyane, kandi amafaranga asohoka bakina amafatire bagomba kwerekana audite, bakavuga bati umukino n'uyu nguyu hakoreshejwe amafaranga aya naya, yakozwe mu biki. Logistics ikipe yarambaye, yarariye, yaguze ibinibi, yagiye hakoreshejwe ibinibi, indege yishyuye gutya na gutya, hoteli, ariko aburiwe audite aba yanyerejwe. So hanyuma rero turebe ingingo ivuga iki ku bijyanye no kuba wanyereza amafaranga cyangwa umutungo w'abandi. Aha ni naho muba mugomba kugira ibyo mumenya byinshi cyane, kubera yuko ibyaha bikorwa biba bifite amategeko icyo ateganya. Ingingo ya 10 y'itegeko nimero 54 akarongo cyangwa se bavuga bare 2018 ryo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Iyo ngingo iteganya ko uhamijwe icyaha cyo kunyereza umutungo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. Ariko ubwo ni amafaranga ngahe warya akakujyana muri gereza imyaka 7 kugeza ku 10? Muri iyo myaka ntiwabukore yandise ayo mafaranga yabangana gute? Imyaka 7 kugeza ku myaka 10 nticyajya munsi y'7, nta nubwo cyajya hejuru y'10. Aho binatereye akaga rero neza, urasanga iyo igihano kiri munsi y'imyaka 5 kugisubika birashoboka cyane. Imyaka 2, 3, 4 kugeza kuri 5 birashoboka ko umuburanyi ashobora gusaba yuko yasubikirwa igihano, noneho bakaba bamuhereza igihano gisubikiye mu kindi cyangwa se agatanga ihazawe. Ariko iyo ari imyaka 7 hejuru y'5 ntabwo igihano cyo gusubikwa, amategeko arabiteganya cyane. Bivuze ngo iki cyaha ni icyaha ubona gishyirwa mu cyiciro cy'ibyaha by'ubugome, ariyo mpamvu nagihabwa igihano kidashobora kuba kwasubikirwa nyine. So rero ubwo ni imyaka hagati y'5 n'7, ntiyajya munsi y'7, ntiyajya hejuru y'10. Ariko rero habaho no kuba watanga amafaranga bitewe nayo wanyereje. Birashoboka cyane ko nimba wanyereje miliyoni 20 bakubwira kuzi kuba 3, ariko nturenze inshuro 5. Nimba muri iyi match ya Pyramide na PER ipereza rizasanga baranyereje nka miliyoni 50 bose, kuko byanze bikunze ntabwo bose bazahamwa ibyaha bimwe. Hazabamo abashobora kuba bakurikiranwa ubufatanya cyaha, kuba ibyitso mu cyaha nyine, cyangwa se kuba warahaye icyuho umuntu, kubera ko umuntu usinya ku mutungo ntabwo yakurikiranwa ku kigero kimwe n'icy'umuntu uyobora abafana cyane icy'umunyamakuru. Ahubwo bano bashobora kuzaza ari abafatanya cyaha bakisanga muri rubanza hari uruhare bagize. Noneho nimba ari miliyoni 50 banyereje warakuba 3, ubwo ni 150, ariko ukaba wagize no kuri 7 no kuba kugeza kuri 5 miliyoni 250 bagutegeka kuzishyura. So amafaranga rero abifashe mu gutegura match ya Pyramide na APR FC baramutse basanze yaranyerejwe,
baraza gufesinga, baraza guhura n'imyaka 7 kugeza ku 10 no gukuba inshuro 3 kugeza kuri 5 amafaranga yanyerejwe. Nuko nkuko itegeko rivuga, ariko giye ku giti cyanjye kuko ntago mba nifuza yuko abantu bajya muri za gereza bakaba bagomba kuba bahanwa, ahubwo icyo ndeba ni mediation. Birashoboka cyane basanze aya mafaranga yaranyerejwe ko bakumvikana na APR bakayagarura, ubundi ntihabeho ko bajya muri gereza kuko bafite akazi, bashobora gutanga bail ihazabu bakaba bafungurwa. Ni imwe mu bintu nagiye nsaba cyane ko mu Rwanda byasaba iki kugira ngo umuntu watawe muri yombi akurikiranywe n'ijyanye n'amafaranga atange ihazabu, ntajye muri gereza, atange bail cyangwa se atange ihazabu, avemo agenda yo komeza kuri ibyo akora, ariko n'amafaranga ajye mu isanduku leta. Kuko leta y'u Rwanda ikeneye ingengo y'imari ivuye muri twebwe, ntabwo ikeneye ingengo y'imari ivuye ku babirigi baza bakagucyurira, ntabwo ikeneye ingengo y'imari ivuye ahandi hantu abantu baza bakakubwira ibyo ukora ku itegeko, ahubwo ikeneye amafaranga atuvuyemo. Kubera iki? Igisubizo kiba gufungwa rero, kuko amategeko agomba kuvugururwa, aho hari indenge hakaba kongerwamo imbaraga. Numva ari cyo nizera cyane, ku buryo rwose haba hagomba kubaho kuganira, hakabaho kuba abantu bavugana bakareba ngo ese byagenda bite kugira ngo abantu nk'abakurikiranywe iki cyaha batanga ihazabu, noneho bakomeza akazi kabo, bajye bagira amafaranga bishyura kuzagiza ayo bategetswe ashizemo, bakomeza akazi, batunze imiryango, bafite runini igihugu. Ariko sinanone kubafunga leta ikabagaburira, iyo leta biri muri double loss, biri guhomba kabiri. Ihombye wa munyarwanda batangaga umusanzu mu kubaka igihugu, wakoraga ufite business, wasoraga wakoraga mu bijyanye n'inshingano zitandukanye, ibyo yakoraga birahombye. Ariko nanone ihombye amafaranga yakaba yinjijwe, ahubwo igiye kubakoresha amafaranga ibagaburira. Uwo ni umukoro mba ngenda ntanga kugira ngo abantu bagende bagirushaho kumenya, ariko mugerageze munywe n'amata y'inka zo mu Mutara. Ndabashimiye cyane. Nitwa Peacemaker Pandit. Ikiganiro ni gutangaza, nari mbatangarije, ubwo ndumva mwanyuzwe. Mwandike comment, mushyire ibitekerezo byanyu, ubuzima bukomeza. Ndabashimiye cyane.